Samo u jednom danu Ustaše su u ovu jamu bacile pola sela, oko 500 žena i dece. 58 dece nije dočekalo svoje treće leto. Ovdje su zabilježena dva masovna pokolja. Jedan o Vidovdanu, 28. juna, a drugi o Ilindanu, 2. avgusta. Do 22. juna bilo je pojedinačnih ubijanja. A onaj dan kad je Njemačka napala na Sovjetski savez, tada je počelo masovno ubijanje Srba. Odvođeni su na silos iz Natasovčića u Čapljinu i Batlani sa oba mosta na Bregavi, na Neretvi, u jamu na Bivolje brdo, Šurmance, jamu u Hutovu, jamu kod Ljubinja, u Opuzenu, Dalmaciju. Svuda su bila stratišta. Prebilovci u junu mjesecu nisu stradali, jer je narod sav pobegao u brdo, Crnoglav, Bijela, Smreke i žensko i muško, i staro i neliko. Stradalo je neki 5-6 ljudi koji se nisu zatekli u selu. Mi smo se posle toga vratili i ceo juli radili, obrađivali zemlju. Tada su Ustaše napravile drugi plan, da se po Ilindanu prvo likvidiraju Prebilovci, zbog toga što su u junu mjesecu bili svek ne samo prebilovačkog naroda, nego i ostalog naroda iz okolnih srpskih sela koji je tu pobegao. U toku noći između 3. i 4. avgusta Ustaša su preko 3000 Ustaša opkolile selo, stegli obruč, a mi, očekujući napad, narod je noćio ne u selu, nego u brdu iznad sela. Ali smo se ujutru svu decu i žene vratili, jer smo očekivali da će doći Ustaša. Pa ako i ne nađu kod kuća, proglasit će ih da su se odmetli, pa će onda i njih likvidirati. I tada smo decu i žene vratili, a muškarci su ostali sa sobom, gore u brdu. Mi smo već tada vidjeli, kad narod dolazi u selo, da jedan deo naroda se svraća pred školu. Vratio se mali Ljubor Trakanović i Milan Medić i kažu, evo, žandara i ustaša i hapse narod. I mi donesemo odluku da idemo. Kad smo pošli da idemo na Suhića Gradinu, na jedan put nas čujemo, neko kaže 100, mi stanemo ukupani, a ono i tamo se predstavi, ovdje je hrvatski oficir Lovro Šarac, idite u školu i javite se, ako počnete bježati, pobjeći ne možete jer vas je blokirala naša vojska. Mi tad kažemo kao da idemo, okrenemo leđa i počnemo da trčimo, a oni otvoraju puščanu i mitraljevsku vatru, rane Jovu, Guluta i tu nas razbiju svi na razne strane. Moj otac i ja smo ostali u obruču, drugi su se skrili u Bregavu, Ćirića ogradu, treći su probili obruč u Rijevcima i otišli u blato. Ja sam ostao u obruču 8 dana. Sklonio sam se sa ocem od Tripkovića kuća u jednom ogradi koja se zove Prijebrđe, to je naše vlasništvo. Ušli smo u Kupinu i tu smo bili 5 dana. Pošto nismo imali vode, onda, imali smo flašu i čuturu i to smo popili odmah prvi dan. Ostale dane, otac je rekao da se moramo mokriti u čuturu, držati je stalno otvorenu i piti mokraću. I ti ostali 5 dana smo pili samo mokraću. A o mučenjima i na koji su način umrli, to je nezapamćena istorija. Treba reći da su sve devojke u Prebilovcima, odnosno 15 njih najljepših devojaka kad se zatvorili, skinuli do gole kože i javno pred celim uplašenim i prenaraškim narodom su ih silovali. Bilo je slučajeva da su majke silovanih devojaka držale svoje kćeri prilikom nasilne obljube. A učiteljicu Stanu Arnaut, kad su uhvatili, onda su je silovao veliki broj ustaša. Među njima silovali su je i njeni bivši učenici, Hrvati iz Gabele, gdje je ranije bila učiteljica pre nego što je došla u Prebilovce. I to su bili momci od 16 do 18 godina. A pred smrti odsekli su joj ove dojke. Pa je potom tako. Recimo Milana Brnjaša i Draguna Daždina su žive odrali i posolili. Simu Brnjaša
Narezali mu ruke, obe ruke po laktovima, obe noge po kolenima, pa na način kako se pravče, kad se kolje dere, prelomili to preko kolena, a te ga potom zaklali. 50 Pribilovčana je ubijeno u Murenom otoku. Na taj način da su zaklani noževima i glave bačene u jednu raku, a trupovi u drugu. Ja sam te kosti prenosio sa ostalim Pribilovčima na 47. godine. Tako smo ih našli. A da smo i tada sami da su tako završili. I mnoštvo drugih stradanja koja se ne mogu ni opisati. Jer svaki čovjek je posebna istorija iz Pribilovaca. Da je bilo pameti, pa 41. godine slušati samo priče Pribilovčana dok sjede pored vatre i ognjišta ili u nekoj toploj sobi, pa svako šta priča, šta je preživeo. Da je to bilo snimati ili zapisati, ne bi bilo veće dokumentacije na svijetu. A tako ljudi su umrli i to odneli kao tajnu u grobu. Nema dana, uveče i nikad ne zasveta. Od 46. kad sam vidio kako izgleda Šurmanačka jama i kakva je to jeza, vidjeti jamu zatvorenu. Ona jezivo i stravično izgleda kad se skine ovaj beton. Svaku večer pre spavanja setim se smrti moje majke, moga brata i moje sestre, jer sestra je imala 4 godine, brat 10 godina, a majka još ne imala 34 godine. Sjećam se kad su mi streljaci počerana, bili smo jedno gore na onom kuku noćili i silazili smo ozgara da nas ne bi primijetili sa hotnje od da je hrvatsko selo. I kako smo približili se doli kući, čuli smo jauk po selu, žandari hrvatski i onda ozgara zavikaše s svake strane ustaše. Bježte žene i djeca u školu, hacat će se muški. To je jadni narod, ta žene i djeca i to ko je uhaćen nije ni trebao da se kupi. On je trčao u školu. Ne daj Bože sine, šta sam ja vidjela, šta sam zakopala, šta sam našla, ja nimam mužu, ni danas nisam rekla. Jer svakoga bi čovjeka Pribilovčana na to potreslo. I ljubanja, i dječije glava, i krvi, i grudnjaka, i djevojatki. Ma, šta nisam ja našla, svašta. U školi? Svašta u školi. Svašta sam našla, svašta sam vidjela. Te žene i devojke koje su zlostavljali, vi ste sve znali po imenice? Jesam. Jesam. Koja vam je scena ovako događaj ostao kao najteži? Najteži mi je moja sestra. Đuka koja se upisničivala. Koliko imala godina? 18. Ona je bila razljena i najljepša bila. I oni su je najviše mučili. Jer kad sam ja došla u školu, valjda su me mislili da će me ubiti, onda su mi rekli, kaže, gdje si bila do sada jebem ti srpsku majku. Mislim, kaže, Đuku smo ti silovali. Prsi smo joj rezali, od muke su joj oba oka prskla. I onda su je najkasnije skresali. Šta to znači skresali? Skresali u komande i... Sasekli? Sasekli, jesu. I zakopali jedno doli podno Čapljine u jedan les. Koliko je vaših iz vaše porodice nastradalo tad u Šurmancima, u školi? 9. A šta su vam bili? Ko su vam sve ti? Moje 2 sestre, otac i majka, i baba, i stric, i strina, i ustrine 2 djece. Tako da nas je 9 iz kuće stradalo, ja sam ostala. Meni su oca ubili 41.4. augusta, majku Zorku, isto 41. Očerani 44. Sestru Đuku očerana 4. Ljubu očerana 4. Babu isto, samo su je ubili tu u selu. Strinu Boju isto očerana toga datuma.
Amidžu mi ubili jedno gore u dijelima. Isto toga datuma, 44. Koga vam je najžalije, koga se najduže i najbolnije sećate? Najžalnije mi je sestara, što su mlade otišle. Žao mi je svakoga, ali nije. Jedna od 16, jedna od 18. Šta su radili, silovali cure. 12 djevojaka, najviđeniji, pa gole iskidali, pa su jednoga staroga čovjeka, Nikolu Šarića, njega skidali gola od 70 godina da im vodi kolo i da pjeva pjesmu. Pa je on pjevao, jer ovo se mora dokazati, jer imamo mi živoga koji je tu bio, pa je izbjegao. Ja, imamo mi oni Joku u Jagorušnom tu. Na što pomislite kad vidite ove kosti? Pomislim na muke, svake muke što su radili. Silovali, bili, ubijali, sve su radili što je najgore, što postoji najgore. Djeca mala, šta su oni muke vidjeli, uzbacivali na jamicu, uzbacivali, dočekivali na nože, sve je to uslikano. Šta su majke govorile o te dece? Jesu one molile, kukale? Nisu smjele da govore, odmah je čekat kundak. Ako samo pomisliš nešto, odmah te kundak čeka i puška, da te odmah ubije tu. Ni pisnut nije smio niko. To je veliki teror bio. A ovdje sam zaboravila, babe su odmah ovdje ubili pred ovom školom koje nisu mogli da idu. To znam što se radi. Koliko ste vi tad godina imali? 18 godina. Da li ponekad po noći sanjate te prizore, te slike, šta je bilo? Sanjam i strah i svašta. Škola Kralj Milutin u Prebilovcima 120 đaka je imala. Posle rata u nju nije imao ko da ide. A prvih avgustovskih dana 1941. u njoj su bila i deca koja nisu izašla još ni iz kolevke. Škola, mučilište, sabirni logor dece i njihovih majki. Rekli su im da ih vode u Srbiju. A pred njima su bile još samo 2 stanice. Silos u Tasovčićima, sabirni logor, mučilište. Odatle, preko Čapljine, do Šurmanaca, do železničke stanice u ovom hrvatskom selu. A potom? Tako su iskrcali tu u Šurmanacu, na stanici. Pa su onda krenuli uz ovu dragu, uz ovo trnje i kamenje. Ovdje je bilo djece, preko 100 male djece, koji nisu mogli ići. No tamo on je sanducima, tamo su njihove sestre i braća i ove male djece. Oni su njih nosili jer nisu oni mogli ići. Pa su i tu doli ispod jame, nosila je tu, imamo na to i svjedoke, nosila je Seju nosi, a Seja brata. Kakvi su to jadi bili? Sve je ona jama i oko jame. Sve je to krvavo bilo. Motkama su i bili, kad su to da će viće u jamu. Tu su zlikovci ustaši otimali u majke malu djecu iz naručja i baca u jamu. A majka skače za djetetom. U jamu. Pa sve u jamu. Sve u jami i od najmanje što se nije rodilo i što se je rodilo. Su ih mučili pre nego što su ih bacali u jamu, decu? Kako nisi na nadjemom ga baci kada vidi kako Srbin trenira. Gdje su na bajnetu. Nečije dijete nekom su ustaši sklopilo, nemoj me čiko, molim.
na jamu. Nemoj me Čiko, molim te, on ruke mu. Samo ovdje bila tako hrabra jedna žena. Oni pričali. Imala je 3 djece, 2 sina i Manojla Bulta žena. Ljubica je bila i kaže, kad je došla na jamu, anđeli moji, hajmo leti. Djecu svu zagrlila i s njima u jamu skočila sama. Posle pola veka u jami dođe dan da žrtve, da kosti, da deca krenu u svoje prebilovce, u svoju školu Kralj Milutin. Istim putem kojim su dolazili u jamu, u zajedničku grobnicu, možda zajedničku kolevku u kojoj su spavali 50 godina. Uz njih su bile i njihove majke. Bili su toliko dugo zajedno, braća i sestre, oni iz istih razreda, istih školskih klupa, istog sela. I opet, svi na okupu, u Šurmancima, malo dole od svoje jame Golubinke. Pa put Čapljine do svojih prebilovaca, do svoje škole, odakle su pošli tobož u Srbiju, i na tom putu ostali u jami 50 godina. 50 godina nisu se razdvajali i sad su zajedno. Zajedno ostaju zauvek. Među ovim mnogobrojnim saducima, među ovim neprebrojivim kostima, svak traži, svak vidi nekog svog, nekog bliskog. A mnoge kosti nije mogao dočekati niko od njihove rodbine. Jednostavno, niko od 54 porodice iz Prebilovaca nije preživeo. Ali ovdje su svi, bez obzira kojoj porodici pripadali, svoji, bliski. Ovdje su u sanducima članovi porodica Banđur, Brnješić, Bulut, Dragičević, Ekmeđić, Ždrakanović, Keso, Krunić, Meden, Medić, Mirković, Nadeždin, Suhić, Tripković, Ćirić, Ćuk, Šarić. Sve ili skoro sve ove porodice slobodu su dočekale bez dece. Nije imao ko ići u školu. Prebilovci, nekad veliko i bogato srpsko selo, ostalo je posle ustaškog genocida sa 3 dece. 300 malih Prebilovčana bačeno je u jamu Golubinku u Šurmancima. Teško je naći veću dečiju grobnicu ili veću kolevku. 58 dece iz Prebilovaca nije doživjelo svoje 3. leto. Još tako reći nisu napustila ni kolevku, a bačena su u Golubinku. Mlađi od 3 godine su bili, a nikad stariji nisu ni postali. Radoslav, Kostadin, Danilo, Momo, Milenka, Milosav, Vaso, Dana, Mitar, Božo, Risto, Jovo, Mirjana, Draginja, Ljubica, Saveta, Danica, Milovan, Velibor, Đuro, Milenko, Savka, Rajka, Dušanka, Darinka, Kosa, Milenko, Momčilo, Mitra, Zdravka, Milosa, Milorad, Slavko, Milosav, Radojka, Slavko, Vukosava, Anđa, Vaso, Milisav, Bora, Savo, Tugomir, Miladin, Milenko, Rajka, Jovica, Ratko, Cmilja, Pero, Branislav, Danica, Biljana, Vidosava, Risto, Mitar. A šta je sve bilo i kako je bilo? Šta se zaboraviti ne može, šta se preboleti ne može? Šta kažu ljudi koji su imali sreću ili nesreću da prežive?
Niko nije sigurno doživeo sreću ovih mučeničkih, svetih, žutih kostiju, što ih dublje bacaše u jame, što im jači betonski pokrov spravljahu, što ih više neljudi slaše u zaborav, to evo, deca, ljudi Prebilovaca i svih drugih Srba, Hercegovaca, jasnije i javnije, očiglednije i bolnije, izađoše pred nas, pred svet, pred ljude, pred letnje i lindansko sunce. Augusta 1941. godine bačeno je moje djece 6 i žena 7 u Šurmanske u Golubinku jamu. Supruga Stana 33 godine. Sin Trifko 11 godina. Sin Vojko 9 godina. Sin Milenko 5 godina. Sin Jovo 3 godine. Čiji Milena 6 mjeseci i Ljubica najstarija, čiji 14 godina. Evo sam nju trebao prije, ali je tako. To meni nikad ne more izbit se iz glave, ja to mislim i kad legnem i važda mi to mislim kako su mučeni, kako su ubijani, kako su im, kad smo ih vadili iz probijane glave, šekirama bili i tako. Važda mislim na to i moram misliti, jer šta bi bilo kad ne bi mislio tako. Ja. Na kojim su mukama bili i šta je od njih rađeno. Čak ovaj sin Trifko, kad su ga gonili i pod neko smečića mahala što zvala ima ona cisterna čapljenja vila, ali nije u njoj bilo toliko vode. Tako kad su ih gonili ustaše, skočio i ukrtao. To su mi rekli ovi koji su neki preživili i onda su ga izvadili opet i otjerali. Otko se počelo ići na jamu, odmah počelo spođenja, ja nikad nisam izostao da nisam otišao. Jer to me tegli i valjda kad sam god došao na jamu, valjda se meni nešto činilo da me zovu i o tata, o vadi. Nikad nam nisu dali, čuješ ti, da o tome mi mislimo. Jer ako odeš o tome govoriti, ti si neprijatelj. Jer ako mi govorimo o žrtvama naši, onda oni kažu da smo mi, čuješ ti, nacionalisti, neprijatelji, da mi vrijeđamo muslimane i Hrvate. A kako da i mi vrijeđamo kad su to oni uradili? Ovo, naš pravoslavni narod, srpski, nisu poubijali okupatori, već su poubijali komšije. Nas je Suhića 4. augusta 1941. godine bilo 34 ukupno. Od 4. do 14. augusta poginulo je 30. Ostalo je svega nas 4. Ja i 2 rođena brata i 1 mi brat od strica. Njih 3 su kasnije umrli, tako da sam praktično ja jedini ostao od one generacije koja je bila živa 4. augusta 1941. godine. Ja sam imao nepunih 14 godina, jer sam tek 12. augusta napunio 14 godina. Mojih je u Šurmanačku jamu Golubinku bačeno 20, a 10 je ubijeno
uglavnom u ataru sela Prebilovaca, na nekoliko mjesta. 4. i 5. ovdje je bilo veliko mučilište. Ako bi mogli onako simbolično da kažemo, to su bila vrata pakla, a da bi Jaba Golubinka bila zaista onaj pravi pakao, možda mnogo teži nego onaj mitski pakao što je bio. Ovdje su djevojke i mlade žene silovane, i napolju, i unutra. Nagonili su majke da im drže glave za to vrijeme svojim ćerkama. Jel? Sitna djeca nejaka koja su plakala što od straha, što od onoga što su vidjeli, pošto to ustaše vjerovatno nisu mogli izdržati u tom smislu što ih je to nerviralo, a ne zato i sažaljenja. Oni su uzamli tu dječicu za noge, razbijali njihove lobanjadove zidove, tako da je to sve bilo krvavo, oprskano krvlju i mozgom od te dječice koje su ubili. U Morinu otoku ubijen je jedan stric, njegov sin, brat od strica i još jedan brat od strica i jedan dečko od brata od strica. Moj stric Obren, on je imao sina Jovu koji je imao 12 godina. Također i on se prijavio jer je bila neka objavljena kao sloboda da neće više biti ubistva. I oni su zaklani u tom Morinu otoku. No, moram istaći nešto što je zaista karakteristično za te zlikovce, šta su sve u stanju bili da rade, da se iživljavaju, kakav je to sadizam bio, strast i uživanje u krvi i ubistvu Srba. Oni su natjerali oca da drži glavu sina od malog i ove 12 godina dok su ga oni klali. Kako je taj dečko zaklan? Ova je lobanja moga brata strica Momira. On je imao 29 godina kad je zaklan. On se u stvari dobrovoljno javio da bude zaklan. Jer ostao je bio on i njegov jedan mali bratić, ostali su samo živi, ali kad je doznao da su mu majka, otac, žena, mali sinčić, Milovan od nepune 2 godine zaklani, on je izgubio volju za životom i on se prijavio praktično da je njega zaklani. A po čem vi poznajete da je to lobanja vašeg brata od strica? Pa poznajem po zubima, jer od 48 zaklanih u Morinu otoku kod Bregave niko nije imao zlatne zube. Imao je samo on i to je kao jedan vjerodostojni dokaz. Ne samo moje viđenje toga što ja sjećam da je on imao i što sam ih gledao, već i to je jedan od bitnih dokaza da je to njegova lobanja. On je bio izvrstan guslar, izvrstan pjevač uz gusle. Pa mogu možda i njemu da zahvalim da sam i ja na neki način dobio izuzetnu ljubav prema pjesmama, bilo kosovskom ciklusu, ajdučkom, uskočkom i tako dalje, tako da sam kao dječak bio upoznat sa mnogim tim pjesmama, a sigurno je ostavilo velikog traga i njegove gusle, njegova pjesma. Moj sinko, zatvorili nas doli u kuću i sad kažu idete u Srbiju. Kako u Srbiju? Jamljate šta ko mora, ali kad smo nas doveli, sve zlato smo išli. To je Goćko zlata imao, snimaj, čak je ovo, ono, mislim što je. Snimajte, Jana, vidim mi vozaju kamione, vežu i biju. Muške je biju. Pred vratima uhvatiše kostuman drap, lupnuše ga nekoliko puta, pade, šupljih mu u usta, ovako mu glavu zbiše. A ovo na kamion i ove druge. Gledam, to mi je kum Spasu, Burlicu i sina svezali zajedno. Svezali zajedno, uvukoše Spas crkvu. Mrtva ga uvukoše. Više smo znali šta je. U tom je došao i Ustaša jedan.
ženske na stranu. Došao je Marko, Beno, Pome. Ideš sa mnom. Brat mi kaže, idi sestro, nek neko ostane. I ja sam otišla u njega kući. Uvijek sam se vratila kući. Kad sam došla kuće rastvorene, komšiluk neće s tobom da priča. Ovi katolici koji su bili, neće im da pričaju s tobom. Ko? Po katolici, prvo. Šta je bilo sa bratom? Pa brat ode svezan, na kamion ga metnuše. Na moj oči. I niste ga vidjeli više? Ma ću ga vidjeti, tu je mu ga bacili moj sin. Po dvojicu ih svezali zajedno. Najprije ruke natrag, pa onda po dvojicu oko, zajedno i kud će pobjeti. Nema kud bježati. Moj sin, kad smo se vratili po selu, po kućama, ovdje u ovome dolu, Medanova žena rađala, ostavili joj porodicu, rasparali je čuku, metli na nju, a dijete raskrčili, muško dijete bilo. Ovo su sve grobovi bili redom. Evo, ovdje pod našom kući 18 čeljadi na Daždinovi, kog su potlje paćali kad su očerali narod, pa koji se narod krio. Koji je izlazio, tog su paćali. A ovdje dolu u ovom zaseoku ostala je cura pod Serđenima, pod Duhanom. I ona je izišla i ubili je. I nju su krmat pojeli skoro svu. I onda zovu ovi ustaši, kaže, haje, kao da je zakopaju. Metli je na deku i samo je za kuću ovako malo začeprkali, baš u Baščove. Začeprkali, nema ništa vego kosti i kosti su ga. Krmat je pojeli. Sve to, sine, kakva tragedija ovog sela, to se ne mora pisati. Eto, hvala Bogu, dočekali smo pa da i mi kosti baš tako. A vidjeli te kosti tamo i šta vam ima ako pričati? Niko. Ja sam jedan od stradalnika ovog sela Prebilovaca, a u mojoj porodici stradalo je 7 41. godine. Otac Ognjen, kome još ne znam gde mu je grob. 5 mi je u jami Šurman, majka Stana 40 godina. Brat Vukašin 7 godina. Sestra Vukosava 3 godine. Tetka Mileva 21 godina. Baba Joka 69 godina. Djed Nikola, doduše on nije u jami, on je stradao ovdje pored sela. Ubili su ga ustaše na najizgorskiji način. Bile su 4 kuće vaših? 6 kuća. Iz ove 2 kuće ovdje gdje mi sjedimo stradalo je 15 Ždrakanovića. A iz svih 6 koje su u selu Prebilovcima stradalo je 29 Ždrakanovića. Koga vam je najžalije od vaših nastradalih? Pa, teške su to stvari. Ne može se tu, kad uzmem sestru od 3 godine, brata. Jeste li upamtili, vama bilo svega 10 godina? Jesam.
Teško je se tu odlučiti. Roditelji imaju svoje usud. Sestra, brat, djed, baba, sve to. Teško je to, na to pitanje se teško odgovara i žao mi je svi. Tugovo sam. Patio i tugujem. I danas. Jeste li upamtili? A šta se može? Tako je to. Sjećate se mnogih komšija? Kako da ne? Svojih jarana, svojih vršnjaka. Koji su u Šurmancima sada? Svojih školskih drugova. Dosta je stradao. U kom ste razredu bili tad 41. Treće? U treći sam završio i očekivao sam četvrti da počnem tako. Koliko je bilo u trećem razredu učenika 41. Pa bilo je sve skupa u školi, u toj četverorazrednoj, bilo je nešto oko 120. Mislim da je bilo jedno oko 30-35 u trećem razredu. Sjećate li se imena tih dječaka i devojčica? Kako da ne? Nabrojite neka. Kako da ne? Vojislav, recimo Danilo, Slavko, Risto, Anđelko i tako, i bilo je toga dosta. Svi su oni? Svi su oni danas u domu, u ovoj školi, u Prebilovcima, u Sanducima. Tako, to je. A ja sam mogao biti dosta puta da im pravim društvo, ali eto neka sudbina, ako se može tako da kaže, spasila me i eto danas govorim o njima, a moglo se desiti da neko govori i o meni i o njima. Tako to. Dobro, Ljubo, hvala vam. Molim. Teško. Svako ubijanje je zločin. A i u smrti i u zločinu ima razlike. A koja se vama kao čoveku ta ubistva čine najdrastičnijim, najzverskijim, najneljudskijim? Što su činili ne samo vašoj porodici Nadeždi, nego i drugima. Čija je smrt bila najteža? Pa ja mislim moga strica da je najteža smrt bila. Koji je stječan na komade. Njegov najteža smrt, ja mislim, od naših Prebilovača. Evo neki su zaklani. 45 je tu zaklanu kod onog kamenoloma. Ali to je preko njega i lakše je. On je ovdje sječeni komadi od njega. A šta su to radili? Je li ih nekim zlom zadužio on? Nije zadužio. Nego? Nije se zadužio. Imali smo jedan spor s jednim ustašom iz Streljeva i to je sve on radio. Neki Pero Đevenica. Ali smo onda i mi njemu dohakali. Šta to znači dohakali? Uhvatili ga i predali vlastima i... A niste ga ubili, no predali sudu? Ozni, kad je bilo oslobođenje. A kad je došla ta takozvana narodna vlast, je li ona pravo sudila? Jesu li oni svi zasluženo kažnjeni? Aj, kakvi, ma i sada živije koji su zlo radili. I sada živije koji su zlo radili. Joze Jelić, ustaški povjerenik. Šta je on danas? Naseljavo, bio je i predsjednik sreda i opštine i narodni poslanik i 100 čuda bio. A za vreme rata kako se ponašao? Ustaški povjerenik za naseljavanje hrvatskog stanovništva u Prebilovcu. On je bio.
Od cijele te vaše mnogobrojne porodice Nadeždina koja je nastradala. Ja. Svakoga je žao. Može li se reći koga je najžalije? Vama lično. A najžalije je svega tu. I otac, i žena, i sin, i sestre, braća. A znaš kako. Žao je svakoga. Žao je svakoga. Ipak nekog. Koga biste izdvojili? A sina mi je najžalije bilo. Najžalije mi je sina bilo. Dijete tek. Nema ni 3 godine, ono. Sinu je. Tako je. Koga ste najčešće snivali, ako ste snivali te likove? Oca najviše. Najviše sam oca puta, najviše njega puta sanjao. Jer sam sa njim spao do 23. Stalno sa njim spao. Onda je majka umrla 23. Onda je ovi burazer mi mlađi sa njim, jer je on bio 2 godine. Kada je majka. Mislite li vi da bi vaše komšije danas bile spremne da ponove sve to? I gore nego je bilo. Gore nego je bilo. Da znate recimo da je živ onaj ko vam je vašu rodbinu pobio, da li biste vi bili željni da se svetite njemu ili nekom njegovom? Ja ne bi. Mi smo Srbi takvi i mi nismo svetoljubiv narod. Mi praštamo, a mogli bi. Mogli bi i mi da budemo i genocidni, isto kao i još više zato što smo i brojniji i jači od njih, ali eto, mi to nećemo i ja lično ne bi to mogao da činim što su oni činili meni. Da li bi se osvetili potomcima onih koji su vašu porodicu pogubili? Ne bi, nekim to služi na čast i neka se stide ako imaju obraza. Jer ako bi se ja svetio, onda bi bio kao i on. Poznata je stvar da dete od smrti počne da se plaši kad napuni 3 godine životnog doba. Znači već od 3. godine životnog doba svako dete zna za strah i saznaje već o smrti. Tako da možete zamisliti kako su izgledala ova deca pri očuvanoj svesti u jami dubokoj preko 120 metara. Ipak dete u susretu sa smrti koji ima 7, 8, 10 godina, ono pruža nekakav otpor. Kako su dospevala dole? Pa, vi znate, sve ovo što smo mi našli na ovim lobanjama, sve se poklapa sa podacima koje smo mi dobili od rođaka, od svedoka, očevidaca, kako su ta deca dovedena do same jame i kaže da su posebno dala otpor ova deca životnog doba između 8 i 10 godina. Kaže da su to bili strašni mali borci, da su im se hvatali i uvijali oko nogu, ruku, oko vrata, tako da on nije uspio da ih odlepi. Čak su neki od njih govorili, kaže, molim vas da dođe smena, kaže, toliko me ova deca nas zamore sa ovim dok ih bacamo u te jame, da mora neko da nas zameni da bi nastavili sa ovim bacanjem. Dete, s obzirom da nije velika težina i s obzirom da je konfiguracija jame takva, da li je moglo da ostane, da ne padne na dno? A to je, znate kako, dete načito pripadu sa visine onoj
ima toliki nagon za održanje da, pogotovo ako pogledate Šurmanačku jamu, ona je sva neravna i stvarno je postojala mogućnost da se za zidove te neravne, kao što su i navodili posle, hvatala se deca za te zidove i onda su ih oni morali motkom odozgo udarati po prstima da bi se opustila i pala u tu jamu. To su ovako, mislim da to nikad niko nije radio. Čuvajmo, braćo i sestre, svoju dušu i svoj obraz. Dođoh da vam tu poruku prenesem i da se sa ovom braćom, episkopima i sveštenicima i svima vama, braćo i sestre, Bogu pomolimo i 50 godina poslije mučeničke smrti ovih mučenika izvršimo nad njihovim kostima opijelo koje im kao mučenicima i hrišćanima pripada. I da se pomolimo Gospodu njihovom i našem, da njihovim patnjama, suzama i molitvama milostivo pogleda na nas griješne i daruje nam mir, na spasenje i dobro naše, svi u drugi dobronamjerni ljudi i svega roda ljudskoga. Ne da podstičem na mržnju i osvetu, dosta nam je mržnje i zločina, dosta patnje i krvi, ako u nama ima još ičega ljudskog i hrišćanskog. A vjerujem da ima i da će Bog dati da ima. Pa zato i sada i svagda čuvajmo, braćo i sestre, svoj obraz i svoju dušu.
Mamula, Mrčetina, Mačklja, Mulinova, Grgur, Radovče, Mrčak, Ćelovina, Kolarić, Danica, Tuzi, Markovina, Brkovača, Vido, Velebit, Trošmarija, Lijeva Rijeka i Zapadna Morava. Ljubinje, Predvornica, Gomirje, Gomjenica, Stavor, Kozarce, Nežider, Skočiđevojka, Korićka, Božurlja, Ogulin, Žderiglava, Jusova, Hadžova, Boreva, Pešukova, Kukauša, Gornja i Donja, Gradiška, Stara i Nova. Svaka je bila čuvena po nekome, što bolji ljudi i jama čuvenija, što ugledniji, to bolje za bezdan. Nek pada snijeg, Gospode, iz sjećanja po očima, spavajte šumske jagode, sve moje s vama počima. Spavajte moji umrli, bez groba i bez biljega, neka vas vjetar zagrli, zavije pokrov snijega i neka majku zbodenu i njenu crkvu jeliku bijelim ruhom odjenu za našu tugu veliku.